هرچند کار نیگارکشی لسردم جگدارین داعش قدغه بو و به چه آوایکی تابلوین وینان نتاتنه درست کرن بله نها او جهن چالاکین داعش لتاتنه انجام دان نیگارکشک رابوه برنکرنا دیوارین اوان جهان و برزکرنا شینوارین داعش و درست کرنا وینین سرنج راکش که رامانا پیگ و جیان دتن. هذا الفن فن واقعي يرمز إلى هنرك راستقينية رامان موسلا كافندتنو أو كالتوريا ستامكارا حسكري جناف ببن هنرا نامك جبونوي نو كو أفاه ماي بيك فجيانيا دناف باجار موسل دا و أفاكرنا نواكي نو و تيجه نويا داكو أو تيجه داعش دناف ميشكي خلقية دا چاندين نهيل مفاهيم جديدة لتغيير هر وسا اف نیگارکشه دبیجید پتریا وینن خواه از گرنگی به موصلا کفن دم جبرکو نوکی دی بهتن چه جدیروکا موصل نزانید چونکی پرانیا جهن کفنار هاتی نه اشناف برن. ارتئينا هاي المنطقة لأنه ما أفجه دست نشان كر جبركو جهة كي جشتيار آيا من بري نها قوتبو بونمونا زاروكا كي بينا فيجي بما بستا قشتو گزاري دي أفان وينها بينتن نوية نو نزانن أفت چيا نزانن كنيسة ساعة چيا نزانن منارة چيبو ومنارة چيا جبر فيچان دي از لسر فيديواري وينا درز دكن جبو نوين باشا روجي راح أخليها للأجيال القادمة. نیگارکش ولید الدباخ ایجا اوان نیگارکشم باجار موصله کو به هنر خواه حول جدید دتن آشتی و آرامی و پیگ و جیان جارکادی لباجر موصله برقرار بیتن. کاو عمر دنگ امریکا موصل.